Atopijski dermatitis, ili kako ga neki nazivaju neurodermitis, je dosta česta promjena u djece u današnje vrijeme. Na svu sreću, riječ je o vrlo blagim oblicima te bolesti koje u najvećem postotku do školske dobi u potpunosti nestaju. Vidljiv je u obliku promjena na koži poput ekcema, dakle suhoće, ljuskanja kože, a katkada na tim područjima se javlja crvenilo i svrbež. Ono što pogoduje nastanku ekcema ili pogoršanju ekcema je suhoća zraka u prostoru u kojem dijete boravi i povišena temperatura zraka. Prema tome mi preporučamo da zrak bude do 21 stupanj Celzija i da se zrak vlaži naročito u zimskim mjesecima kada je suhoća zraka izraženija. Kožu treba mazati specijaliziranim pripravcima za njegu atopijske kože i u svakom slučaju treba poduzimati sve što je moguće kako bi se izbjeglo prekomjerno isušivanje kože, jer kad je koža prekomjerno isušena, ona puca, oslobađaju se kemijski spojevi koji izazivaju crvenilo i svrbež, dijete se počinje češati i tu uvijek se povećava mogućnost infekcije kože bakterijama ili gljivicama. Atopijski dermatitis primarno nije uzrokovan alergijom, no činjenica jest da osobe, odnosno djeca koja imaju atopijski dermatitis, naročito ona djeca koja imaju vrlo opsežne oblike gdje je gotovo cijela koža tijela zahvaćena, imaju puno veće izglede da će razviti neku od alergija kasnije. Pa se onda najčešće prvo događa alergija na neku od namirnica, a nakon toga razvija alergiju na sluznici dišnih puteva, na pelud, na prašinu i slične inhalatorne alergene. To se naziva atopijski marš. U svakom slučaju, teži oblici atopijskog dermatitisa i znaci alergije na probavnom sustavu ili na dišnom sustavu zahtijevaju specijaliziranu pomoć, dakle konzultirati specijaliste gastroenterologe, odnosno pulmologe, alergologe.